Dakle, idemo još jednom pozdraviti kulturno-umjetničko društvo Kozara iz Kozarca. Tako je. Evo i spremni, lagano dolaze. Idemo malo aplauza, idemo malo muzike, pozdravimo i pripremimo i za ono što slijedi. Ajde sine, hvataj gdje je dur, posle šta uhvatiš, hajde. Malo neka maramca tamo unutra se podbaci, ništa. Jes, ovo je sve familija. Kojega? Yes.